Ka first Violet Miki Shala Youth Festival wa penmanda ka NPYF tu Jawai constituency hajrong ka phang wo yikun percha ye drugs wa ikjut HIV ko wada sedang naduk ka santri uniu banai de wa penman ki ja yakob wa pher hade lang ki song poisa chaki wa jom de pengkut no ya ka ha ka arphau litri uniu banai hamadan that mukhla West Giant Hill District. Kijak Yakob wada sedang chua ka ni ka sngi kan thup ye pet marathon ka basketball ka football we depan man ya i yele ke final ha ka sngi pengkun. Ha ka ni ka sngi de sakhi ye chimbenta chongchit ki pajba ha kijak Yakob wa pher na do idat mo poin iya tan tele ki slogan writing i chat i ruwai i pen her phok wa kiwi wada chimbenta da ki kan thai wa chanrang khanna wa he. Da sakhi le ye chongchit ki pajba wa kerchan pen e daw ya jarjer ki liang ha ka ni ka sngi. Wailat Miki Shala waman le kam Menteri Kecnat Sports and Youth Affair ka Sorkar Jalla kam jo MLA ka tu Jawai constituency hawa kalamu ha gani gasngi de kerpat u yaki pajba wa mhoi ubo ki la de iduna ne liang yong o kam jo ki wa paj pelai ya gani ka festival nei bah dang man ka sin perchang wa nongkong tang wa to upai ye perchang wa khian yong o wa de yele o kamon u wanra yaki khon khnro khlot ka constituency u yo ki ye sneng iken tu ka waman le ka benta u ya kentu kenrong lang ya kayung kesem ke imlang salang. Pentip haro o waya kani ka festival daw patencho ya ka dai wa yulutiu le wa house ne mo wan daw man go ka wa phu o phin chu dai wa ya kre lang ki pajba.
Trong